Bagaimana kata laki, aibetnya anak Musteno, nanti kanal YouTube YKB Gereja Kristen Indonesia. Atau nen, amo Musteno, amo Musteno tunan, hai nekam namlil, natuin hai Filipini menuan hemnen hoaan. Amin. Warisan yang berharga. Bagaimana kata laki, nu aneno inahkan bale maupa. Dua raja-raja bonubamtin, ela mese talante ela fan, ma ela bonubam mese talante bonubamnin. Katit faes on kesel na Yosia, leinantenon liu isneno, nok inekan oke. Manalile lasinane, ambi munin ma in moet an matomnok ale plenat le matui an binay musa in sulat manamunin ako kesel na Yosia katit fa kesel mese antin he on in bata bonubamtin talante bonubamnin bay manekat alaki tua fler moy alekot anbi in munin anfani lasin nawa alekot ni obatan-batan amunit lefet an mol in aon taun masuba an bi okumaten mesin moet alekot an molina bala an bi tuaf-tuaf le an molinokan ne Yosia an jali kesel leka infeli ana inapena to Yehuda ton boten mese inanon sulatino na tona kesel na Yosia anfani ana plenat na feuk monit parsait to Israel maalekanan sa lean matom noktaus moet on to mabiti wisneno inboin to Israel hena saitan monit lenalo na ko wisneno lumin maanfani diulalan amneot lalan feu lenam nono noksalit malaikat wisneno in kuasa lean simon ako isneno henaton to Israel hena setan leu mahuma leka kesel Yosia an mat to Israel kanikan fa heta alekot an matom nok nek palsait lena Yosua nanuina sin afani on ama maaina hitmu inek lomit hena tileka hitmat hitamu hit anasin maus on lemui loit nejan mabian anten mes an klino tabui na ton kitna nes na komaus kit mes setamui hit anasin tekinek persait ni usneno an bikana Yesus Kristus funatuin lananane hit mait sufa ka ofsin mes tapini aleka amin amosteno ama biteno tunan an fekay ni klumit henaki hay mimu hay sufa ka ofsin mekinek palsay henati sinmoni naki an bihomanekam amin.